babukeli bethu nikhuluma la noPhumlani waKaMhlongo. Sisendaweni la yaseMandeni sihlangene ke kunenhlangano lana ebizwa ngelakho eyinhlangano elolo abasebenzi njengoba nizwa nje ngapha emva kwami umsindo nibona namaflegi sizozama nje ukuthi sithole omunye ongasasitshela ukuthi mhlawumbe yini ekziwe ngayo kodwa mhlawumbe bangathi nje qabuqabu kancane kabushana nje babukeli bethu size la eMandeni endaweni la kuthiwe kaSithebe ekune FM khona eqashe abantu abalako 80 kodwa engazi ukuthi abasibo abala iduzane kanti imvamisa ke kuthiwa ke kuqashwa abantu bendawo sihlangane la ngaseyitolo ukune garage la ekuthiwa isasoli ila ke ehlangane khona njengoba nibona nje nezokuphepha zibekiwe uyabona ukuthi lento into ebihleliwe ukuthi mayenziwe ngoba kukhona zonke izinhlaka zokuphepha amaphoyisa ama-security wena ama-bodyguard namaphoyisa la ke ezomgwaqo nama-emergency sokucaca khona ukuthi-ke yonke into eyenziwayo la yilakho ekuthiwa izolwela abasebenzi yinto ebikhulunyiwe yamobilizwa yaxoxa yaziwa yasemthethweni sibonga nje babukeli bethu isikhathi senu sazokuthi sihambe singene ngaphakathi sithole nje mhlawumbe umphathi noma ke umhambeli walezi ndawo sizokabanzi noma kangcono ukuthi ke inkinga yabo ikephi sibonga kakhulu babukeli bethu sisazohamba sinyele ngaphakathi sizwe ukuthi ke inkinga ikuphi siyabonga ngimthembisile ke ukuthi ke ngizoke ngithole mhlawumbe umbukeli wethu okhona la esizokhuluma naye asicacisele kabanzi ukuthi ke ngabe kwenzakalani njengoba ngathi kunemashi la ekuhlangene khona sesibe nenhlanhla sathola nansi intokazi yethu enhle la emhlophe njengoba nibona nelanga limkhanyisile nje bese ngicela nje ukuthi isichazele igama la babukeli bethu mase ngiyibuza nje imbule embala sisitazi ngicela nje ukubukela igama lakho ababukeli bethu mase sichazela nje ukuthi kwenzakalani la eMandeni namhlanje. Yebo sanibonani babukeli Enkhuluma noNtobeko waShange ola eMandeni ngokuhlala osebenzela khona kusila eMandeni. Ngathi babukeli bethu umsindo awusi. Sanibonani babukeli enkhuluma noNtobeko waShange ola eMandeni ngokuhlala osebenzela khona kuseMandeni. Mfethu mhlawumbe besifisa ukwazi ukuthi ke imashi nje bakwazi ukuthi abasebenzi mhlawumbe ngasichazele nje ukuthi abasebenzi yini lebakhala ngayo kwenzakalani. Singabasebenzi la eMandeni into esikhala ngayo sikhala ngemali imali esiholayo ayikho ikuncane sicindezelekile kakhulu kunabantu bokuhamba abakhona lana asikwazi ngisho siyathanda ukulwa asikhona ukulwa ngoba abantu bokuhamba bambukela noma ngabe imalini umqasho asuke ekhipha. Ngoba mina nguPhumlani waKaMhlongo from Kadukuza TV besifisa nje ukwazi ukuthi ke usizo besasichazela naye ethi umhlali ungumsebenzi wala eMandeni besicela nje mhlawumbe usichazele kangcono ukuthi ke njengoba ninhlangano yelakho yini mhlawumbe enisize ngayo noma enize ngayo eMandeni udaba nilithole kanjani ngiyabonga ngicela ngithele sisi Ngiyabonga kafushane udaba silithole ngobhuti usiyabonga Mzimela uzolola abasebenzi bala kaSithebe for ukuthi kuhambe laba bafiki not bonke laba bangafike ngokungekho emthethweni la kaSithebe so bese kunyusa imali kulabo bahola imali encane kugcine behole bonke abantu baSithebe behole imali efanayo bonke. Okay siyabonga mama. Uthi niya inhlangano yiphi inhlangano ehamba ngayo? Ilakho inhlangano mhlawumbe edume ngani mase uchazelele ababukeli bethu mama. Inhlangano nje abasebenzi elwela nje abasebenzi amalungu nje abasebenzi. Mhlawumbe singayibiza ngamaphusha nisithi mhlawumbe izinyunyana. Yebo bhuti. Siyabonga kakhulu sisi wami usisi bayigama bese ndikile igama. Nguzinhle ngwazungu igama lami. Mazungu siyabonga kakhulu isikhathi sakho mama siyabonga kakhulu sisi uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu babukeli bethu sizaloko sini vezela nje kancane sihambe nabo nje noma ilanga lishisa kumele linje kodwa ngothando lokuthanda abantu bethu base South Africa neKwaZulu Natal iyonke namaphetholo eSouth Africa siyabonga ukuthi siyabonga babukeli bethu siyabonga njengoba nibone nje naba abamkwethu bafika baba afika laba bukela South Africa sanibona South Africa njani ngidala kanje namhlanje futhi mina ngumtholisi ngwaGumede Olundi ngizala Ntombi kaMbuli ngila eMandeni
emandeni ngokomsebenzi. All the way from Olundi uzohlupheka emandeni bapho. Yebo ngizozama lana sicela nakho isize sikwazi ukuthi sithole amathuba ongcono omsebenzi nenkampani ikwazi ukusikhokhela kangcono. Siyabonga kakhulu mfowethu. Ulundi asiphakame. Namhlanje usuku lami lokuzalwa futhi intombi yasomuntu usuku lami lokuzalwa namhlanje. Awubike ubaba ekhaya, ubike ubaba ekhaya. Akasekho emhlabeni kodwa ngizobingelela intombi angishiya kuyona nje. UMambuli uFumbatheni olapha kwaduze eDeni Dalton. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga. Usuku lenkabi yakuzalwa ibhizi amalungelo ayo ase South Africa abasebenzi. Siyabonga kakhulu nje ababukeli bethu. Siyababona ababukeli noma abasebenzi angazi noma ngizosibajabule noma kodwa kuyajabulisa ukuthi ke kube khona abantu abababonayo abazamayo ukuzobasiza ngoba siyabona ukuthi ke lento abayenzile abantu bayizinkumbi kuthiwa babulala inyoka ngokwesizulu bangakehlabathi zolwandle. Sanibona ngani zakwethu, niyaphila. Cha sizokwenze njalo, sithi umuntu ongaphandle akaphuma kulo ngakubo. Manje ichaza kubona ngokusobala ukuthi amathuba omsebenzi athathwa abantu bokufika. Okufanele ukuthi namhlanje njengoba bashilo ukuthi first Anendaba bengangibona. Ukathi njani? Irolile kithi. Awufocus lapha. Abasebenzi basefamini baphuma phakathi okusho khona ukuthi bayajabula. Bayabona ithemba liyabuya kubona. Njengoba babona nje nabo bayaphuma bajabula bayadansa. Okusho khona ukuthi kuningi usizi ababhekene nalo ngaphakathi. Uqhamuka kwabo ilapho abanikeza ithemba ke mbukeli wethu wa South Africa. Esithemba ukuthi ke kukhishwa abasebenzi babukeli. Kukhishwa abasebenzi hayi ngoba kufakwa thina kukhishwa abasebenzi akade ke besebenza ngaphakathi enkampanini ukuthi nabo kusho ukuthi bazosijoyina ngoba babona ukuthi beza ukuthi excitement beza ngenjabulo bajabulile kakhulu bathi beqhamuka bayabingelelwa nabo ngenjabulo nje ubuzwa nje kugigizwa omama bayajabulelana intokazi okukhombisa khona ukuthi izisosizini olodwa. Ukuthi ke kwenzakalani nje mhlambe uchazela ababukeli bethu bakwaDuza TV ukuthi ke inkinga ela emandeni ngoba siyabona ukuthi abantu bonke baphumile ngobuningi babo chaza khona ukuthi iningi wabuntu omdala ngithi ishayina insha amashayina axhaphaza abantu bakithi abaholela imali encane nawo angama-foreigner futhi mayengashekho amaphepha awacomply futhi ama-China so namaphoyisa athatha amantozi ayimana kakhulu. njengoba nibuka nje kuyonakala ngesikhathi sizama ukukhuluma naye la insizwa uGodole kwacaca ukuthi ababukeli bacasukile mfowethu. Yes baba, ukubingelela nje ababukeli ekhaya sila emandeni lapho sikhona sizokwenza umsebenzi wethu kanjena lapho nokukhulumayo ke organizer walapho into eyenzakalayo njengamanje abantu bacasukile emandeni inkululeko yomuntu omnyama eSouth Africa ngenxa yokuthi wayehambe waya kuyifama ethile waya request ama-demand nanokuthi icela i-company comply. Instead iChina lenza into ama-protection order connected with amaphoyisa athile eSouth Africa kanjalo nakule police station okuthiwa kusenyoni khona. Ngiyakuzwa kakhulu mfowethu, okuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iSouth Africa sazi ukuthi izwe lenkululeko izwe ledemocracy kodwa mawuthi uyezwa abantu kuyibona esibathembile nabantu kuyibona bomthetho ibona abatholakalayo nabathintakalayo kakhulu kulezi zinto ezenzakalayo. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho mhlawumbe makusekhona nje ufuna ukuthi phahla kancane ngokwaziyo nje kwala epemini. Okay, but umdala into ekhona njengamanje la aba-comply abantu bakhona, people are not registered with Department of Labour kusho into kuthiwa UIF abanayo, they don't have even provident fund, they don't have PPEs, they don't even have leaves, they don't have anything. Worst part kunama-foreigner la ngaphakathi, kunenye inkampani la ngenhla egadwa inkampani yama-security aseStenga
nayo futhi igcwala ama-foreigner wodwa azakhelwe izindlu emkhukhu ngaphakathi ila iduze mesisuka la sibheka khona so yena ngcindezi esibhekane nayo namhlanje sizokhulela abantu leso simo kakhulu mfowethu bengikhuluma nobani ukhuluma noMbongano kaMgomezulu National Organizer o-Labour Civic Organisation. Siyabonga kakhulu umfowethu kaMgomezulu o-National Organizer wayoke ilakho babukeli bethu kade ngikhuluma naye echaza ke inkinga ababhekene nayo njengamanje abaqashi bahlulwa njengamanje ucomply engicapha mfowethu mina nguphumela kaMhlongo ngiqhamuka kaDukuza TV ngiyabelieve ukuthi mhlambe engathi uwena lensizwa kuthiwa yake yakhalwa amasongo kaSigonyela ngencaza khona emafemini. Yebo kunjalo futhi mina lo mfowethu ubizela ababukeli bethu mhlambe nje uchaza udaba kancane esize ngalo nalekhaya. Yebo ngicela ukuthatha lethuba ngibingelela ababukeli bonke ekwaDukuza TV. Imina lo Siyabonga Osama umfoka Mzimela okwathi ngomhla ka-13 eboshwa amaphoyisa aseNyoni police station akhohlakele ehlangene namashayina ngoba ngilwisa nokuthi abantu abahole u-1500 njalo ngesonto. So ke ilokho engangiboshele khona ngahlukunyezwa ngenziwa konke ngihlukunyezwa amaphoyisa namanje ngisazingelwa njalo ngihlale ngifonela amaphoyisa angibuza ukuthi ngikuphi la ngisebenza khona kuthiwa ngiphula imibandela yebheyili ngifana umuntu oyisiboshwa noma sengiphume ngebheyili kufanele ukuthi ngiboshiwe kodwa-ke ngathatha isinqumo sokuthi lo mzabalazo basebenzi ngiyowufela ngoba ngabuye eThekwini ngabuyela emakhaya la eMandeni ngoba ngithatha isibopho sokuthi ngifuna ukuzoqondisa indawo yangakithi ngingadumi ngaphandle njenge-generator njengoba ngidumile ngaziwa ngingasebenza ko-Free State ngakhulula abasebenzi basemaplazini kakhulu ngiko-Free State igama lami likhulu kakhulu ko-Free State ngingaphansi kwekhosathu. So-ke ngithe ake ngibuye ngize ekhaya ngizotshala lokhu ekade ngikuvule emazweni angaphandle. Siyabonga nje kakhulu mfowethu ngoba mangithi ngiyakulandela ngendlela okhuluma ngayo ngazuthi lo msebenzi owenzela into oyijwayele kushuthi kahle kahle isiphiwo osinikeze uNkulunkulu ngoba kukhona into ongayenza ngokuthanda but isimo singavumi ukuthi amandla alonto awunayo kodwa wena ngiyabona ukuthi kukhona lento ewugcobo uNkulunkulu akunikeze yona oyisebenzisa ngendlela eright. Mhlambe ke ucabanga namhlanje isiphi isifiso noma isinqumo benifisa ukuphuma naso namhlanje usuku namhlanje? Namhlanje iyodwa kuphela into engiyifunayo ngifuna ukuthi bonke abantu bangaphandle abakhona kulamafemu bakhishwe kungena aba-South Africa. Ma kuphumelele lokho sebothi masebengaphakathi abantu besebenza ebese silwele ukuthi izimo zabo zokusebenza sibe ngcono kodwa sebesebenza ngoba kwamanje sisalwela ukuthi abantu abasebenzi asikwazi ukulwela konke asikulwele ukuthi abangena abantu bakithi basebenze ebese bethi masebesebenza bese silwele ukuthi amalungelo abo ngaphakathi emsebenzini njengeyimali ngoba la kwaSithebe ukhola imali ezibuhlungu kakhulu ngesonto umuntu asebenza 66 kuze kuyophela ulokuzana koshaya isonto 66 kodwa egcineni uthi uhola u250. Leyo nto into obona ukuthi lo muntu sesibuyele manje kulesa sikhathi sencindezelo sangesikhathi samagugu. So-ke into engiyibukayo ukuthi nangalesa sikhathi sobandlululo kwafuneka ukuthi kube khona indoda yodwa ezonikela ngakho konke ithi mina ngiyayinikela ukuthi ngizolwa namagugu abanye abantu basebeyilandele emva kwalokho nami-ke ngicabanga ukuthi ngiyo leyo ndoda ngizoba uMoses khona la kwaSithebe ngiyinikele. Siyabonga nje kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusise sicela uqhubeke njalo nibambe nibeke amalungelo enu singabantu abamnyama ngoba ukungabambisani ikona okwenza ukuthi singene obishini kulelo silona. Siyabonga nje kakhulu mfowethu ucela ukubingelela ubonge kakhulu babukeli bethu bakaDukuza uphinde ubaxoxele nje kancane mhlawumbe ngayo inhlangano yakho ke ilapho. Yebo ngibonga kakhulu-ke babukeli and ngiyafisa ukuthi zonke iy'ndawo zibe nabo Siyabonga Mzimela bakhona nakwaDukuza nakamaphumulo nasendwedwe kungabi uMzimela kuphela ngoba anginawo umona ngento engiyenzayo kodwa ngiyafisa ukuthi nakwaDukuza kube khona abantu abazokwenza umsebenzi ofana nalo engiwenzayo sibambisane nabo sisebenze lo msebenzi ngoba akekho umuntu oyedwa ongakhulula izwe eyedwa. Izwe lidinga ukuthi kuze likhululeke sibe sonke sibambisane. Wathi kuKarl Marx encwadini yakhe i-Communist Manifesto wathi workers of the world unite, you have nothing to lose but your chains. Ngakho-ke okusho ukuthi abasebenzi bomhlaba wonke abahlangane babambisane bebe munye. Ayikho into abangeke baze bayinqobe uma bebambisene ngoba ayikho into ezobalahlekela ngaphandle kwamaketanga ababopha izandla nenyawo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu-ke babukeli bethu bakaDukuza TV ngesikhathi senu isimo sisapholile besakhulumisana nje ke sisalalele njengamanje isimo basebenzi bangaphakathi banganani abantu befika